I pozdrav svima ljudi, dobrodošli svi još jedan moj novi klip danas. Kao što se vidi po naslovu klipa, igramo 2v2 na PvP rog. Auć. Čekaj, Isa vama je tu. Bam, umri. Nice. A da se ja predstavim. A da, to je ovaj debil. Predstavi se. Sapina, jedan. Pa prva mi je partija, ćuti. Ćuti. Dobro, čujte se da se jesku zlidorišem. Inače, ljudi, hvala vam na ogromnoj podršci. Vrlo velika podrška Ćuti igre. na prošlom klipu. I ovog lika, aha, vidio sam. Kako nemaš pretpostavku? I tako ga ljudi, snimat ćemo ovaj jebeni CSGO. Nadam se da će mi se svidio ovaj klip, još se meni već unapred sviđa. Vidio sam ga. Tu će se doći one tap, bam! Evo sad ću ovdje, bam! Evo ću ovo pucam random, da znate sad će bam! Bam! Pogledajte jedan deagle shot, bum! Šalim se. Što je njega da se čekam. Ovdje sam se čekam. De? Ne znam, brate. I ljudi, posjetite njegov kanal. Vrlo je loš. Inače, on će krenuti da snima uskoro novi Overwatch. Kakav lik Overwatch. A uskoro ću ja možda da snimam Overwatch, samo da dođem do tih jebenih usadnih pobjeda. Korijara, pobjeda! I eto ljudi, nadam se da će nas ovaj klip svidi, jer se meni ne svidi. Aha. Inače, uspjeli smo 27 lajka. Čite. Hvala vam puno na ogromnoj podršci, ako možemo na ovom klipu 25 lajka. Jebali me. Koliko si loš, brate. Da me jebali lajkovi. Evo ljudi, sad se uzbiljimo. Ovako ljudi. Nemoj da Sad ćemo malo se više Johnny pričamo spašava. o Bolje. gameu. Da pričamo o gameu. Jer ja želim da budem bolji od njega. Vidio sam ga. A neću da igram bre, neću. Hitovo sam ga, 100% sam ga. Ako izgleda da sam ovako kao loš sad, to izgleda zato što ja njega puštam da bude on bolje od mene u moj klip. A pa da. Ali sad ću ja da se uzbiljim, nije meni problem. Eto. I sad će dobijemo drugog i da rešim game. A gdje? Desno. Eto tako. Bro. Ne, o tome vam pričamo ti. Znači ja sam samo njega bio puštao to, ovo je samo bila sprdnja. Pa da. Idi za malo da mu bije. Sada ga čekam, on čeka mene i ja ovako skočim samo buf. Sad i bum. I to me. Ne znam gdje je. Jebem li mu miš. Levo. Bro. Uf. I evo nas vidi nazad. U drugoj AWP mapi. Au. U nogu. Jebo mi ovo sranje, brate, ovo kako. Kako ovo nije bio hit, ja. Easy, brat. What? What? Kako? Pa dobri su. Jebači. Uš.
Jedan je levo 100%. Pa sad. Aaaa! Gdje? Ha, ha, ha. Ha, ju! Pa gdje je, brat? Pa desno. Bravo. Iz. Ljudi, ako bude 30 lajka, Jobi se vraća da snima. Ne. Da. Nema, sad smo rekli, 30 lajka i ti se vraćaš da snimaš. Volim ovo. Nope. Dobro, 25. Nope. Dobro, čim on dođe do Overwatcha, on se vraća snimanju, da znate. Op. Svrc. Bam! Dođi, naleti mi sad. Ajme naleti. Dođi. Bum, bum. A bum, bum, bum. Bum, bum, bum. Bum, bum, umri bre. Bum. Jebio me, USP. Gubit ćemo. Nas. Bre. Nećemo. Kino sam mu 80 u jebe. Brava. Evo, uzbiljet ću se, evo. Evo, ozbiljan sam. Za klip. Sam ozbiljan. Molim? Evo, dobro. Ako moram, baš. What? Gde? Otkud znam, ubio me kroz zid. I ja, Lik ima wallhack. znači to je ono kad se ja uzdubiljem i to. Molim. Da te jebimo dupe. I još sam slučajno skopao 2 puta. Haha, kakav troll. Jesi bio nog? Nisi. Jesi čuo ti nekad u životu za info? A, ja sam bio je desno. Ja. Inače ljudi, pišite u komentare šta mislite koje smo rankovi. Želim svi da vidim. Znači, evo ovako. Pišite taman ime kako hoćete da vas zovem. Kroz zid me lik uporno A puca. čuti malo dok se igram. Kroz zid me puca. Dobro, to je dobar početak, zaključite li. O ne može, brate. Pa to je jer sam si jeo Kao što vidite, ja sam se baš uzbiljio i buf! Jao, maši. Buf! Evo ljudi, znači evo, ja ću sad da se uzbiljim kao i malo pre što sam se uzbiljio i bio sam prvi. Evo. Easy game, easy Evo life. ovako. Udarim u sto. I onda ih pobijem sve. Jedan. I jebem mu mater. Šta ćeš ti da dobiješ MVP? Ja umri. A gdje je? Trkni. Desno je. Da znaš. Jebi. Ozbiljno. Evo čekam. Čekam. Ide on. Aha, vidim ga. Bam, 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 bam. Pusti me da ga zakoljem, Dobre! Zaklao sam ga, je! Manje bi ti bilo. Bam! Kakav bi ovo bio flik. Hello. Da ga zakoljem. Gore. Da? Hello, darkness, my... Odakle? Tri, BAM! Ne.
Come to talk Gde si pošao? again. Možda da mi nisi bloku, možda bi ga i ubio. Pokušaj, neću, ovo ne stavljam u klip. Alo, ovo ima da staviš u klip. Ne stavljam uopšte u klip, znaš? Ovo ide u klip. No ma de ide. Da odjaviš klip. Okej ljudi, to bi bilo... Vi vidite moj rad. Pa ne može. Bio sam nekom narednom klipu. Ćao!